da ho ase na kokwa wanim emrepa edi wanim eba enne ye midweek enchia no ye de ko motivation no so ye de ko say yesema me production yi members no enchire mu biom nti no ye bone passion Peggy Aunty Bea boko de ende ye chie akua no kwakufo erade akraye ekraye se bibi ekoso de eja no gusu hwe ye de nyame ase ye nipa na ni bedi nkomo no watena se dadaada na ansa na ye beko anamema Bea akwa aba na nkofo hu sa watena se hu Bea akwa aba yani udine ye Bea anamema obichis sa Beatrice there tete yo Beatrice tete fi hin e bae free Accra village English is side one Accra village English Eastern region nti ene ye nkomo na free Eastern region na Eastern region nkomo na ya na eba dem hanu ma ya na nya grow papa na ada no bae no o say ono onto ne nsa na oto ne nsa etu sen nti ene bi de ne yenim so no so to ne nsa se efra eni o se ye de yo yenim eho dwumadie ene enkomo na ende ye bebo nti se wonua bi nya mfa ne fidie ento onua TV anase Akoma ka che ne se enkomo ewo ho adesua ewo ho ombra no behwe bi onsua na ontu ne ho efo na ansa na ye bekọ na ye ne ye nua no akodi enkomo no ye simo ne ya kai mu ne ya hyemu nkran se Akoma fufu party Peggy usi de ehia ne den de ehia ne wayo asanka ayo wankwa na wohia wasanka nkwa na wohia na wodi abane nyina ya baba be di fufuo e wo 10th of August 2024 eye memenda enti enkasa wo kwa adwuma ho ntimi emma wodi ehie bi kura wo ho na no pa na wokohwe nipa kro de nim kakra na na wabedu fufuo wia na wapepa wa no na wase akotena ehie na se na ye nyina ya baba be di fufuo we ye de taso miensa Akoma FM ye ne ye mpanyufo ye de bram enkwan no e na esun e wo TV ne so na esun e wo screen ne status na edi ho djuma o oh yes sami amaka mesi mo ana ade na hye mo nsa chief meeting ebeba we special delicacy ya de ba no menka well na nkasa na se menka the chief meet na oh no ye ka omo ti ase e be ya like e be suspense obi bo peso hu chief meet yo enye status any Peggy almost see afi we fufuo no chief meet bi ebesu e wa ase entu peso hu chief meet na de oba so hwe status abodwe se anasa wo hwe Peggy na wakọ no ho na wakọ ji chief meet no yesi de ohia na wapotoyewa fufuo size bia opese wudi kontomo akese bia opese odi bia oba obenya na ye fufuo no ye nwo mfiri baabi e na ye de ba grounds hwa e na ye wo no na aye fresh na ye di ewo hwa enti se opese oboa ye e ma dwumadie ekoso senia mo boa ye na fi bia na se wo banchi bode ntos moko jene prekese konsusu akontombre beef entini ni bi ji aware ni bi bibia bi adwene paponchi odwan tilapia chief meat na kasakra wo bi wo fie na pesa ode breye ne a ye de number e to 0209119090 na wa frɛ na woni ye mpanyimfo edi ho enkomo omo a de bi omo so yasene emfa so ba so ema wo no medikan de omo ho abeka ye ho dadaada enti wo hwa ye na wotie ye na emre ni nie sa wo so ba beka ho ne ye de Akoma FM fufu party misi we ya honhon konkron de no na ye fambro midimafo herbal clinic Dr. Time daso also ye nasene Obibini Blackman Company Limited ono so so yasne Dedel seasoning powder ono so ye nasene St. Ben jewelry located ewo Kumasi Afo Kwanta he ya juwa ahodo bia opebia St. Ben ebeye ediama na live long nutrition and diet clinic omo so yasne ma yede Akoma FM fufu party no ye de abro we eye nkai bo mo amidi kan fa we entwem meni abafom esan se ye nua na ne ho aka no ye ne wo fie he ya nti ne papa efiri mu a eti sese ne ayen so ye papa efiri mu eye Mr. Bright Asante Abeye oba ye sales unit ho no ma na se sales department ho na o campaignfo a omo ho ni bi o papa e na efiri mu nyame ya adoma e china ya wada e na ebusua no e di ne na wotweda eye Mr. Kingsley Akwesi Abeye ote ase na dodo na efre no ofo nana ono na efiri ma china ye nyina ye hye tuntum ni akwakoja ye nua be ma bright de na ofra mi Aunty Bea kra preko pekra nsa na me ba betina dwumedi mu nti bright eye management aye wa ha nyina ni staff nyina say ye ma ohedin wo kwan sonko so kra na nyame ya adoma china ye nyina ye beba ba abijao na ye di ye papa
na awotweda dwumadie na beba so ewo kro from tafunhia yeso kwan no so ho no ma yesi bi wo ho ayefra hom 3 Stones Hospital eho na ye di papa no na awotweda no nti adofo amutie ye na monim ye nua bema Bright Asante abeyie anase wonim ye papa Mr Kingsley Akwesi abeyie no wada ne benkum so echina na ebusua na edi ne na awotweda mma ye nyina yenko na yenkogya no di aka no ye de beba na yenko bi ho bi akwaba ye nua sister eti say yo baby awu fi boko eye boko o ye sure enya boko sanka un fi hoto na unto aye hawie o kra de obenra na what name mama de achi wonti enya boko sa ana di asem nam o di asem aha ho na pesa o kan o di asem nam asem be na o di nam bo me nkomo yi asem a me di nam se mawale blabi e friend nate your friend is saying nate okay work collaboration na meninu aye kokofu different miesa na yesa ya abefu ye wie ye nu no ompese obe wale mbium enu asem na midi ba ha no yo edie ne kosi aware ne yede aware ne bia mpna twen aware na aware ya ware o fie awale ewo ye wale wo fie mo aware mfie sen ni ye wale fie 90 years ni 19 years ni nyina ya aware na o de mpna twen ni nyina ka ho na ye 19 di panchu awale nu ye 5 years okay nti mo twen mpna 14 years ena ye be ye ho ade nti ukaka ho na ye 19 one ne tena ye ana aha be pese ya da nchiremu na ba na ye di nkomo na na ehu sani ye besi ya yebedi no acho 19 years ne nkrasan na ewo mu ntem 4 okay ma nko ana mema ema miesani ema bema bako penyin ne di sen na telili penyin ne di sen oba penyin no wedi mfie sen 70 years ena ketwa no so 14 years yo na de na aba watwa mefitie nra oba ye na etu sen na wa nkokra yinwesi osumeda na oni abonkom ede na esintia watwa ye and semini say many blano ye adwuma kokofo different time yesa ene abefo enti na ye wo ho na asem bia ne ho 5th March no 2023 receipt no documents no fato na so na wa he me pe wa say before the any atio wa show date ni nyina egu sheet of paper so yenko 5th March no 2023 no ana ka kire mi say wa wale mi say den ti no wa wale na mi ni wa ye adwuma ewie den say wo si wa wale na no no si asem o kan ye na o kan ya mi ke say yo mi ni wa ye adwuma wie nti twa mi kokofo no bi ma mi na mi ji upata sika na wale o si oni wi di mami ne e di mami o chena eto e wale ni di o wale mi mi tra mi peso a mi sisa mi niam ko na onu wi onu eti sa asem no be ye kasa wo yetem e na ye di ko onu ani busiafo wo korbo no mi ni mi mama ni mi papa ana ye fra asem e na ye ko ka asem no ono ka asem no o sheda na o ka na enya wale na o wale e na ye di free buy ye ba ye sana asemi eti ohwie mi eni mi manu wa ye ti se wa ja mi eti sa obanu ano sole no ordinary atai na chi honum eti 5th shefe panos do board 24th August 2023 no on da mi champion e be sine eti but date no 24th August 2023 on down chain on da mi chain ya kwa ya bosumi a besim na chese 1 year on won da mpa ba ko so okay ana 6 August 2023 no asisa ni niama afri midam honum edan na meninu si yesi edan no 3 bedroom eti meninu da ba kom ena me manu su da ba ko na ba ko de oduto onu koko ena wasisa me ba no niama no abegu mimi niama no ona sisa no ni niama no akọ ni ba no oto fridge mami se mi fa ton ade wa ton fridge no akosi baby onu order no TV aye hwie so wasan tan fridge TV no asan ko baby onu order no osole onu ku an owe TV no wa makoda ni mu hwie bi wa fa fridge no so wa mami ton ade ana ye wo masa na otu akoko na ye miesa no oko one farm ana oko twa bi mami se minti ana mi da so enu eti ewo mana kasakasa baba mi ninu ntem ti kasaba baba enu no koko na mi ti nu o si mami ti bi October November December manti koko nu biom koko ni nyina
October, November, December year be. Say ya odi obo 2023. Aha, okay. Wa mami ti koko no na koko ni nyina pro asay. Ana yesan fra asem no wo krobo. December first week no. Ana yekoka asem no. Eti yekoka asem ho no na busiafo ko ji koko no mami se. Mi mlana mi benti. Ana muskosi asem no se. Ye betra se na ye jai sa niema no ekoka asem no nya. Ye ba ya no sta no no de oye na ade. Ye si ye ba o sisa ni niema ba mi dem ho no na ye ntra. Ye ba no wanye. Ana mi sa fra busiafo na mo si so no ama de mi ko no ho se mi ko da ni ho mi ko ye no su o si debi se mami da ni chen ye beba ho koko na o se mo ye no ye hyehyeba nkomo ne ba koko no eye mo amodia sa koko ofuo miensa no eye woni ukunu no modia mi nunu na ye mo aha eye modia na se ye obi dia na mo ye do ma ye nche ba ko pe de ye chat ase no enti ye dia okay inti mienu ye do ma ye nche wu ye koko no ni obi beche e na ba ko de obi fan san de ye oni ukunu na atei edia eye modia na osna mo wa abefuo nso abefuo no so ye mo amodia na no so ye do ma ye nche eno so ye do ma che no de starting my and starting by abeni nyamba then ye unim de be kwa akosi okay enti 19 years na matena no ye pese ye hyehye nkomo no eba na ye nko ye chi bebre 19 years na mutena ye no na ukunu na oye ema asem wo mu a na fei na opese o ware oba bi e ka ho na akofa saa issues we ya ba oye ema asem na masem na ankoye se opese o ware wo debi okay enti we de ndabe na hu se o start ni e twemp na fei de o ka che o se opese o ware na ekofa we ba enu ni 3rd March no 2023 na me hu ye mi bisa no wo ye den na hu se ukunu na twemp na da bia oni ganu kasa eti medanya ni anajokura na oni ganu sti na mu kasa ana mi kacha sa adan na oni obi be kasa sa ana mi hu ganu no ma na mi frɛ no bisa mi hu wo microphone so ko fifi mu na mi hu ya na mi frɛ ganu se sa na ye po obi kru ana na wo ko po obi kru da bia na jo time no ni kasa sa 12 to 1 ana 11 mo yes ana eti mi mpesa sa na ma no oja ena ye de oni oba ni ntem na ye de onu didi matem se mi fa mi kwasi asem free ni so na mi kunu so onu so ye ko no sa na mi koka maka sa e wo dem anajo no onu so se mi fa mi kwasi asem no onu so adidi matem na oba no so adidi matem na oba no so adidi watem na wanya ukunu ni bibi mi nya mi she see ye debi o ye sure 19 years not opema ene de untimi enye no emfi mu but afa de wo hwe de pa na see ya wesi ni bupi se opese o ware mi nya no hwi o ye sure mi nya no hwi ena ntokwa ni see ye na den bai ti sa takwa no tu ye mi kan ye se ye ko ji koko phone ma mi beti ye ni nyina ese ye no ana o hwi akoda no mu bio ene mi ma no bio ena mi ba na o 70 years no oko obeko SS e wo kofodia enti o ko to ne ma no wa amfami ana okofo na danfo bema ana oni akoda no ko ye se o mu ko to ne ma eti ne ma na o mu ko to ye nyina na o mu ko to ne ma do ma ko to ye nyina na practice Brazil ani me wo eti akoda no se ayete se pressure dani so eti o mu ko ye na o se oyiyi ne ma na obetu aka no e wo mu akora na mami no bisa anu se obi so mu se akoda no mami wahi ana onu ana obayiyi ne ma se akoda no ohun so de oye nyama na akoda no ko to ye practice ada wani Brazil anu nya e be ka ye na enko no aye ebi wo ho na esudodo ebi wo so ana eso nya na misa fa misika na mis o ma no ko to nyama no enu different ena odinu be ko school no onu a odinu be ko school na me ka kire ni bramu se de oye nu onu a no ko to niema no ba na niema no anko akona ente ye mi se o mu frɛ no bisa no ani dana secretary na ye ba ko ka asem no wo krobo no sa de no na me ba no su o ko school no ana o si mi fa akoda anu ko ana o ma mi lore fe 100 Ghana me di be ko krobo na mama mi ba no su 1.5 so onu so fa ko school no enti ye ko na me ni papa na ye ko krobo enti ye ni omunni akoda no na ye ko school ye ko du honum na e ka bebre e wo honum a ye ko tua e ka ni mama ni papa no ko tua ka no 5 million asa na omuji akoda no 2 a wo honum eti ye ko krobo no ye ko ka sa asem no na me papa mo se mu di a che na e yom na akobi no ho obaye mo na mo obaye enti sa ka no de
omdi ya che eti ye ba ye January no saa na asem no eti mi ba no do 2 weeks e na ba ye osa ba ye no ona osa akọ e na o man ska no kwoto niam no obema akoda no ska o man ska no ebeso o man no kakra bia na akoda ska na so na akoda no ka na osi media wo me na medi bema enti media me ni hwia medi bema obio na akoda no kwoto niam half na odiko okọ school no okọ second term January o friend wo phone so say misika no answer no osi hu say mitisika dan anu ana o friend say misika answer ba na friend ni papa osi hu say mitisika dan anu ana hu say mi yesi ana ana okoda no wa friend mi mami mu na mi mami no aseni no sika eti omo ba ye no oba march no na mi na na ewu na ye ko eyi me ka kire nu se ma ko satan na no odani dem bisu mi dam nu dem ana me ka kire nu se ma ko ye wa afi eti akwada no ba mi mami mu frɛ no phone so a onfa oni mi mami mu nyina enkasa ana mi mami se akwada no eyi onu ton provisions bi wo fi enti o ma beton ade ma na ye no onya kwan na ton ade o frɛ no wa amfa ana mi kra no se ye be ko ye na mi ni akwada no ko ye ko tika ma ye ko baby aye ye na ofra akwada no se oni bibia wu ana no okohin ana mi kese akoda anu gboton ade mi mami na wa fra mi mami fra wa amfa enti mi okoton ade ma na ye ko ya wada Monday ye ba ye no o si ofa akoda anu ko school bio ade se wa koton ade mi mami enti mi mami fa iska no so akọ na o mami ho ni na ho akoye adwuma enti sade a o ma ni ska fa nko school enti mi nana no fa ska no e fa hwe no wo school first kanu fi ahwe no wo school mu wa ahwe akoda no bio mi ana magilo ni apa mi di eni mi mami mu no mu tuatia na yesa di akoda no e ko school mu akoda no ko school mu ya na ye hwe no saa na akoda no e di aba sesia eti na ye wo honum na eblo mi ana mi bobo mi ni mi ma ho ye be didi anopa e hwe na jo oko school mi ana mi hwe no eni mi papa mu ni mi nua no mu eboa mi blow patam se koko no asan aduamu eti koko bia ni dem wo blow wa patam no wasisa blow na kogu koko den mu na wa lucky so all mami endi blow ni bi eti maka koto mole na matonam na mabeka na minimi manu edi ye beto bibia aje do no onusu oba koto nam na wa to mole ebi wo obegwo fufuo no onu ye no onu aduane na ode akohye ni dem wo no nuku awadi ebi ka enopa no sadi obeye sas onu aduane na chase ni wo no wate agu we se mi esa no de ni pochi no de akohye fridge ni mu obedi no baako sa akosi time ebesa na munya fridge no mu ye aduane a mo de aka no mo de gu hin asa ho ye kurase enti ubeka no hia no pa na wasan ense but ono de otimi de share obi so no onya time any kanish enti o light wo ho okay no de a chef fridge mu no de no baako anansa sa asem no a na course mi di pasa e de pa na wo ye obi wo ba ye ekrumafo wo ye ho no eti me ba akoti so akoti bia na makoti bi na watwa meka ana asefo obema me do ana ye bobo spray na makoye o bo spray ni bi mi bo edi apa na watwa meka na manya na me di ato na me ni me ma no ye di ni nyina me ka ni me mami mu na so ni busa me say ye nyimi nya abotre na nyakopo wo ho bibia ebeye yi me nya abotre ni saa be sindesu still saa adi oye no ana oye wanjan na okofa na ni nua babini na kwota bi bakromo na no so odi omu kotra baby fufu enye baby ayeye ti first na mo ba no mi nua aduane na me di akomo omu wo ho no wakuma ne ukunu ebi wo ho no oba no wa be didi wo ye ho no eti oba ho no be hu mi ba no frɛ mi ba no say beauty bla asema mi ba be ka kire no hwie na wa nka kire o ma no ma mi odi no chi hwie obeti mi ahwe o ma mi di kwasi asema na uti na chi na obeti mi ahwe no sign na chi na jimie na wa jimi eti mi ba no kwa wa aka be na ocho na mi ba no ka kire asema asemi wo a papa ebe ka kire mi eti mi so kire na mi ko mekuma no ho ana mi ko kire aseme mi ba no say ukunu abeka na mi pesa ne ma na oye mi ma wo mi ba ahwe no akwasi 70 years na wo ko kire say mi ye kwasi ana mi ye ma mi fun wo ye sa eye na mi pesa ana si yo
eti nukuru ba ye wa bono mane mi wo ho ma wa bra ya twa abade aba ne se oba be bumi na mi magyi mi ba mi ma ye nka na mi di kwose asem wa eti oba be bumi na mi kunu ni nua ne se obebo mi kunu ni nua ba no kunu aya na konta okay na konta ase obe bumi na madwane ho manfi no eti sa asem no de be pa mu owo ho na mi su mu wo ho eti owo mi onkasa mi mi su mi kasa eti udwane we ntimi ambo na wo ka che wo kunu senka na konta ne bebo oni omu na hihye ye na oni mi kasa oni eti oni omu a na hihye sa ade no na obaye no mi de ma adwen no a na wo kunu na obo ntina konta so betimi abo na obo dad bi obu mi na ye di asem no mi di koye case okay ye bebe no soso ye nto aso eti enu eche ene ukwadan ni bosum enu eche no kwadu na efo na ye no na ya